majikan. Sebagai majikan buat kedua mempelai majikan saya. Dalam majikan untuk puasani begini terkiri seorang pala kecamping yang semar putih bekecup bumi tersebut arah moga sinangone kelemali natini jalan majikan mangga dilarisi majikan pengantin seminggu ora tanda sampai sulan kali sampean sampai beli kolumangan apa ketul cimate apa saking badani begerudane tapi masih denger baik. Oke dalan-dalan majikan sing duwe wong ireng. Yang punya wong ireng majikan kangge pengantin mangga diaturi pengantin ayo ulungan maning buat apa production kini Kiss production wong ireng apa cimate sampean kula demen tu pengantin aduh sayang joget sih kang mau pengantin ya Allah ditanyar pisan pengantin ngakali kula ngakali pengantin aduh sayang pengantin sesambat di gua kalah japi kalah keman sedeman sampean siapa sayang mamanya Kalisa aduh sayang mama Kalisa seminggu ora tandas mama Kalisa sayang mama Kalisa maning mama Kalisa sayang apa ketul cimate apa sakit badan pegel wiridane tapi masih denger baik Kalisa matur kesuwun kangge pengantin kurang yakin duite dadak nyitak pengantin dalam mani pengantin udah pengen joget alah ya durung panas ya iya pengantin buat Kiss Production mamanya Kalisa wong ireng apa cimate sampean kula demen aduh kang ampun
majikan. Kula ngakali sampean malah kepok balik maning ning si badan sesambat likuan kalah jampi kalah rumah sedemen sampean sepeda jejaran seminggu ora tandang sampai sebulan tuntas sun ngakali